danes bomo pripravljali eno res fino praznično vegansko dobroto iz moje nove knjige Repa in krompir. V tej knjigi boste našli več kot 80 slastnih, rastlinsko obarvanih receptov in prav vsi so pripravljeni iz lokalnih sestavin, pa tudi precej predelav klasičnih slovenskih jedi je noter. Tako da tole je kuharica za vse, ki se prehranjujete vegansko, kot tiste, ki bi radi dodali malce več rastlinske prehrane v svoj tedenski jedilnik. Danes pa ste to, bomo pa delali verjetno ne vidite, vegansko pečenko Wellington. Naša pečenka bo sestavljena iz dimljenega tofuja, potem bomo noter dodali še rdečo peso, en kup začimb, to spekli v pečici, dodali ovoj iz gobic, kot je tudi tradicionalno za pečenko Wellington, in potem vse skupaj uvili še v lepo dekorirano listnato testo. Pa najbolj, da se kar lotimo peke. Hours and minutes till the last week of December. For me the Christmas spirits flow as early as September. It's the best of seasons, come and raise your glass and sing. No need for other reasons. Ko čebulo in česen zadešita in posteklenita, vzamemo timijan in rožmarin, obojga imam po 2 žlički. Če želite, lahko tudi date malce manj in bo malo manj začinjena naša pečenka. Lahko pa tudi zamenjate začimbe za kakšen origano ali bazilika, bi se tudi super noter znašla. Zdaj pa tole kar k čebuli in vse skupaj odstavimo, potem bomo dali pa v posodo Multipraktika. Zdaj imamo noter peso, ki je že seveda skuhana, lahko jo tudi spečete v pečici še za več okusa, in pa dimljen tofu. Tofu je treba najprej z brisačko popivnati, tako da ven zberemo čim več vode, ali pa lahko ga tudi še obtežimo z krožnikom, pa pustimo kakšne pol urce. Tale pa ni bil preveč moker, tako da ga v bistvu samo nadrobimo noter. Zdaj pa samo še začimbe in tole zmešamo. As I do this time of the year. Do you remember when love was around? When we were alone, the talk of the town, when I'm sitting. Na koncu, ko zmešamo, dobimo takle eno maso kot približno pašteto. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Zdaj pa tole prestavimo na pekač, obložen s peki papirjem. Čisto na koncu, glede na to, da verjetno pečete za domače, si roke umite in še z vlažnimi rokami naredite končno obliko pečenke. I think I remember me being with you. Was that just a dream that never came true? I am sitting here sinking, drink after drink, as I do this time of the year. My stupid heart so easily strays. I thought I was trying to forget you. I must have forgotten. I am lost in my memories pouring.
Pečenko imamo zdaj pečeno, samo moramo počakati, da se ohladi in tudi tele gobice, ko jih pokuhamo toliko, da zgubijo praktično vso vodo, moramo malce ohladiti, preden začnemo nadaljevati z zvijanjem v listnato testo, ker listnato testo se bo potem kar hitro zmehčalo, če bomo dali vroče sestavine gor. We used to be near. You don't recall, you forgot as I'd feared. I don't blame you if memory fails you, but I must admit I am thinking on you every minute. Zdaj, ko imamo pečenko pripravljeno in obdano z našimi gobicami, jo preprosto zarežemo testo takole ob ravnicah, stranicah pečenke. Zarežemo 1 in 2, to bomo potem zavihali gor. Potem pa naslednji rez, ki ga naredimo, je preprosto, da držimo takole diagonalo, nekje za prst debeline in režemo diagonalne trakove. To bomo potem prepletli in dali v pečico. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm